Ole, number one atang hian tran ngal pang mai tiang. वन इस टॉप 5 लिस्ट में पहले नंबर पर एक हॉन्टेड चर्च में एक डार्क फिगर और रिचुअल कैप्चर होता है। Oh, ama saber tang hian comment ngal phot mai la. Hey, thla kan ti te thla sang ram huai kan ti te hi. Anin lardan hi ain ang lo deu vek mai la ti la kan soi sual om lo we. Athen chu bungrua ti ta ang zong ten athen chu missing ron ti thai ang zong te khang khanin an kho sa thina athen ero chu aron in lan ang zong te khan tuna po hianin atha ron in lan ang zonga ron kho sa om don ani mele. Oh snap! Oh God! Oh Oh, vậy nghe. no, dude. क्या आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ पर इस स्लाइड के पीछे एक डार्क फिगर मूव होता हुआ उनके कैमरा में कैप्चर होता है, जिसके बाद जब वो हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो वही डार्क फिगर फिर से उनके कैमरा में रिकॉर्ड होता है। Chungan voluta. Check that bathroom. Check that bathroom. Dude, somebody's Nghe. Oh, somebody's walking. Hello? इस वीडियो के Mission. बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Somebody's walking. Somebody's walking. Hello? Một thiam mà bahar về. Khachu. नंबर 2। दूसरे नंबर पर अरेबिक हूस्टेंट है अब्दुल्ला अलामरी एक हॉन्टेड माने जाने वाले घर को इन्वेस्टिगेट करके कुछ क्रीपी चीजों को रिकॉर्ड करता है। Pa hi alarveo maya. Tun lai chu. Ni potihan in a investigation ti turin avokala. Kamera hian eng nge mu don ama hian eng nge ton don enang. Kong khar. Mai naron setlat mai. यहाँ पर यह दरवाजा बंद होता हुआ देखा जा सकता है और जब वो इन्वेस्टिगेशन करता हुआ आगे की जानी बढ़ता है तो फिर से दरवाजा बंद होता है। Malamakal zela. Kong khar a mai naron. Kong aron khar le a. Yeah. Oh. Anh lau vak lau niang à. Anh nuôi đậu kar kar maya. Maya này đậu nghe. A lem. Anh chan chop te po. Ni ve thei thau à. Building han en hian. Siam lai mek te po ang ve riu mai. Mara chu engen ton zel don. En chun som zelang. هذه المبخرة كهربائية بس محتومة فلفل أسود. Bathroom te chu thak hop mai. إذا فعلا أنت جني هنا صك الباب. بسم الله بسم الله بسم الله. شوف Oh. شوف فك الباب الثاني. فك الباب الثاني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ذاك الله يا شيخ الله يا الله.
Ừ. الدردشة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. An mà ni an serious lâu kan ti don nghe. Don trum chu. Khá tok tên an nuya. Sang muna si ram huai han chevel. Bầu rồi kan ton mek lai kan an nui te point an nui thế an trong hi siat thiam cha om hle maya. Mà rồi chu tiếng thô mà rồi này tak tak chuan đôi o tiếng đeo khan. Phule zok zok chen thawa. Em dễ lắng. أعطتني الإشارة. خلاص. شفتم كيف؟ هنا كمان حاطين أول زمان. Nghe tuần lễ đón. الله. Alem chu ni lo. Chan chapo ni lo. Ata trăng khan na siat mai. راح نطلع. Tu ma koi lo in kong khara roin hong tlat mai. इन एक्टिविटीज को देखने के बाद ये श्योर है कि ये घर वाकई हॉन्टेड है। नंबर 3, अर्बन एक्सप्लोरर फ्रैंको टीवी एक हॉन्टेड मॉज़िलियम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, जहां पर वो कुछ स्ट्रेंज थिंग्स को कैप्चर भी करता है। So we just found the area. This is another motion sensor light, I guess. Wait. Hi, Rob. I got somebody here. Let me see if they want this. Thanks. Hold on, let me see if they can. Motok chu ani malama khian. Hello? यहाँ पर इस अनएक्सप्लेन्ड लाइट को देखा जा सकता है, जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक फिगर मूव होता है, उनके कैमरा में कैप्चर होता है। I want to turn off the light on that because I want to turn off the light on that because I don't know. Let's just listen. क्या आपने कुछ नोटिस किया? इस दरवाजे के पास एक स्ट्रेंज फिगर जो कि केयरफुली देखने पर नजर आता है। तो चलिए हम इस फुटेज को एक बार जूम करके और स्लो मोशन में देखते हैं। Ke zoom lo chon mu thiam har reo mai. Thasang ram huai kan ti ho hi. Mak deuh mai chu. Camera hian mu fu view thin nge ni nga camera hi an lom view diang. Camera lom lo hi kan om meu lo missing dam thapa ngai ngat phei chuan. Tiếng thasang kan ti poi hi camera hian an lo tel ve nge le lama chon thil mak ve deuh tak chu ni. En chon zum zelang number 4. नंबर 4, ब्राजीलियन घोस्ट हंटिंग टीम एक वीरान एरिया में पड़ी अबैंडन्ड बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है, जहां पर वो एक स्केरी थिंग को कैप्चर भी करते हैं। Ani ho po hin lar khop mai munuam katia an light en dan vel te hi tuna po hian building luito an ban san to an du to lawa khan vo fin pia tur ne ya ta chuan camera khan engam monitak alo capture chu nei ani nge yani Minha câmera tá gravando, né? Tá gravando. Ah, tá. Cara do céu. Vamos dar uma olhada. ei hey क्या आप कुछ देख oh पाए? hey vo mak ve
mu thiam em ang ngong le alu in karvel hi mặc lẽ mày rap le mày à यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेटर के कैमरा में एक घोस्टली फिगर कैप्चर होता है जिससे वो खुद बेखबर थे। mà sẽ em nó còn आप इस स्कैरी थिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? mặc cái tiêu chú light kia nó chú na ăn một thầy vét om thầu xia mình sinh kia ăn một thầy lâu nghe moni thì nó chỉ là cái sợi dọ ăn chia khăn camera hiền nó ala phụ thầy cháu dọ nghe ní ngạ thì khăn camera light hàn chuan po alan thầy khát chuan in mình sinh po khăn hàn một thầy mấy om ta cái này căn tiền là kỳ tắc trụ chun phụ khan một thầy ni sẽ chuan anh trẻ đều thót ôm tắc cái này mà sẽ anh tín mà anh ôm lem lova vào mặc về tắc cái này. नंबर 5 एक और रैपिड घोस्ट हंटर अहमद सालही एक हॉन्टेड घर को इन्वेस्टिगेट करके वहां पर मौजूद उस अंधे की ताकत को कैप्चर करने की कोशिश करता है और ये रिकॉर्ड होता है. Po investigation turin kalchua ka ora chu mun ma vel khi chu bangai thap chu ni e الله الله यहाँ पर एक बच्चे का फिगर जो कि देखने में काफी अनएक्सप्लेन्ड और क्रीपी था Hmm. एक वक्त के लिए कैप्चर होने के बाद गायब हो जाता है और जब वो इन्वेस्टिगेटर उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है kata kan no pang alo langa ma se akal na ava om zuya ma eng ma mulem lo mak ve tak ni तो वहां पर कोई भी ना था. ki ni lại kian ron lang zau सो प्यारे व्यूअर्स आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी. khazong khazan en chu isela thasang kan ti te ram huai kan ti te hi zong zong in hang kal chok thin ma sela an mu tak tak chuan a dan chu dang ve niang the vain mang thau le